Da li i dalje smatrate da je Dikić najbolji voditelj? Pa najbolje emisije koje sam snimao i najkvalitetnija teološka pitanja koje je voditelj postavljao, to su pitanja sa Dikićem, koji je čovek da prihvata, bar deklarativno, kad mu se iznesu dokazi, on kaže, iako on napada, što bi rekao ko đavolji advokat, ali kad mu se iznesu dokazi, i on je snimio jedan fenomenalan video sa svojim detetom, gde je priznao da nema ništa lepše nego ono što sam mu ja sugerisao, to je da bude otac, da ima svoje dete. Tako da, što se toga tiče, a sad to što se on bavi politikom i tim nekim neozbiljnim stvarima, to... Ja ljude delim na one koji rade nešto korisno i na one koji ne rade ništa korisno. Emisije sa Dikićem, koje sam ja snimao, pogotovo na teološka pitanja, to su po meni najbolje teološke emisije na YouTube-u. Ja mislim da na YouTube-u nema boljih teoloških emisija, a to su dobre teološke emisije zato što je Dikić se pripremao, on se pripremao danima za te emisije. On kad sa mnom pričao na teološke teme, on se danima pripremao, donese svesku, 50 listova izlačio iz Biblije, on je... Ali bavi se politikom, to mu ne valja i radi u državnom sistemu, umjesto da otvori svoju privatnu ordinaciju, ali nezavisno od toga, s nikim nisam snimao tako dobre emisije, kvalitetne od teologije kao sa njima. To je najvažnije. Naravno, vrhunski voditelj je Teša, na sve teme i ovo ona. Tu bude iz Afrikancije i ovo, tu je Ratko Martinović sa odličan. Sad imaju sa podcasta Inkubator. Ima tu i Marko Topić iz Zadra, večernji podcast. Imaju sad ovi mladi lavovi koji snimaju odlične emisije. Sam je bio Vukan i još neki momci, Simi, isto odlične emisije sa njim. Onda ovaj dečko, kako se zove, Deni iz Vlasotinca, isto sjajan voditelj, sjajna pitanja. Ali najkvalitetnije emisije su ovo i ozbiljne emisije su teološke, a Dikić je tu neprevaziđen. Naravno, to je doktor Stanković, ali on je van konkurencije, njega ne spominjem. On je van konkurencije. On ulazi uskoro u kuću slavnih. Dobija on zvezdu. Zvezdu petokraku. To, sa svojim prezimenom. Svojim prezimenom.